Kasanya hito hadin wadabuk ko da ka RTI ha JHADC yo keli ki wa pelai ya ka weight bridge forest checkpoint ka council wa Hasunapur wela dathung ya 7 bon tang kam ubru na mau agent open krek kam ya gani ka khyrdop we kam jo la da yo bor na ka Ministry of Road Transport and Highway wo bu ya gani ka khyrdop ne liang ga JHADC de ejubab ko ba ka council pen krek kam go ya ka wan ka weight bridge hapo upuru anggo WMM tunggale yo wanu ubru wo man kam u agent wo pen krek kam ya kawan ka thau krong dan watip kam ka weight bridge forest checkpoint. Da pentip le WMM pan NOC na ka Ministry of Road Transport and Highway ne bha pen krek kam ya ki weight bridge. Hadin wa yo ye ni ijubab na ka JHADC na liang ga hito haga santri uni ubanai da laibu FIR ko ha OSP ka East Jain Hill District percha ya ka ni ka weight bridge forest checkpoint ka JHADC ka WM Hasunapur ka wada krong paisa hi pertuj ka JHADC wat hawa ka council de ijubab ko ha ka RTI pen krek kam we e bor ya wanu wo pelai ya ka ni ka khyrdop. Hagani ki FIR daong wa 7 bontang da pelai ule artali ki khyrdop waman percha ya ka an de wakam waman no kamu agent ka JHADC we mye open zakiat ye ni da ki kot ki selawa biang kam tam wam le ka NOC na ka Ministry of Road Transport and Highway ri India kam jo na ka chnat PWD ka jela kam te da dawa ya ki bor ka an wo le ye kam percha ya ki wa pelai ya ka ni ka khyrdop percha ya ka an Yagani ke FIR da soy da one bone and the car generous ka 3 hito central body uloya sonwar co-founder ka hito central body wa uday bormi rambai president ka hito is jaintia